tentunya tidak ada prepare yang lebih, tapi Selamat malam. First answer about the preparation. We don't have preparation. I'm gonna tell you one thing. Everybody be surprised on Vietnam that who make the schedule here on Indonesia, not allowed to change the games against Bali, and now this game against PSS Sleman, because nobody believe that a professional team that make a game better you translate. Terkait persiapan, saya ingin membicarakan terkait persiapan kita. Kita tidak punya persiapan sama sekali, dan semua orang yang ada di Vietnam tidak percaya. Surprise juga bahwa perubahan jadwal kita yang sebelumnya kita minta lawan Bali dan juga sekarang pertandingan lawan PSS Sleman tidak diakomodir. Tidak ada yang percaya ini. Because on Vietnam the team changed the games, on Thailand, on the other countries everybody changed. Also here Madura changed the games, but PSM Makassar cannot change. And this make the difference, negative difference. Go to see on the last years who was the club that give more points to Indonesia ranking. Dan karena di Vietnam dan juga di Thailand contohnya atau di negara-negara manapun hal ini diberikan kepada tim. Dan ini memberikan perbedaan. Saya kira sangat besar perbedaan ini jika perubahan jadwal itu diberikan. Dan ini diberikan kepada tim Madura sebelumnya dan tim-tim lain. Dan kalian bisa lihat siapa tim mana yang memberikan poin terbanyak sebelumnya untuk persepak bolaan Indonesia. We play on 25 at night against Bali, 25 April at night against Bali. Our players arrive on Makassar 3 o'clock morning 26. On an afternoon of 26 we are starting travel to Vietnam. Ya, dan kita melakukan pertandingan lawan Bali tanggal 25 malam dan kita tiba di Makassar setelah pertandingan jam 3 subuh. Dan di tanggal yang sama, di tanggal 26, kita sudah memulai perjalanan kita ke Vietnam sekitar jam 5 sore, jam 6 sore. We make the travel to Bali, and from Bali to Hanoi. We arrive there, we make a recover on 28. We make official training on 29, and we play important match, semi-final on 30. When opponent team make game, prepare more than 1 week and half. This is our situation on this moment. Ya, dan kita pergi ke Bali tanggal 26 dan tanggal 28 baru kita mencoba untuk memulihkan pemain. Tanggal 29 kita melakukan latihan, itu latihan resmi kita, dan tanggal 30 kita memainkan pertandingan penting kita. Semifinal melawan tim Vietnam. Sedangkan tim lawan, tim yang dari Vietnam tidak memainkan. Jadwal mereka jeda. Mereka punya persiapan 1,5 minggu hanya untuk melawan kita. We have the game against Vietnam team 30 April at night. We arrive on a hotel midnight. On 1st May 5 o'clock morning we are depart from the hotel to catch aeroplane, and we make many travels, and we arrive here to the hotel almost midnight of 2nd. So you ask me about preparation? Ya, dan kita melakukan pertandingan kita tanggal 30 lawan tim Vietnam, dan kita
tiba di hotel itu tengah malam, oke? Dan kita harus melanjutkan perjalanan kita. Memulai perjalanan kita kembali ke Indonesia mulai dari jam 5 pagi. Jam 5 pagi dari Hanoi dan tiba di hotel Yogyakarta itu hampir tengah malam juga, sekitar jam tengah malam lah. We have injured players, we have players tired. I am tired and I'm not playing. So I don't understand why Federation not change the game. Not make any sense. It's stupid way. Imagine that tomorrow we lose 4, 5, 6-0. Or everybody see that PSS Sleman, too much difference. They're going to say that PSM Makassar sell the game to Sleman. So who's making this to not let PSM Makassar change the games? Don't understand football. Don't understand football. You not protect the players. If Pep Guardiola, that have private charter aeroplane, complain and he just need to make 1 hour or 2 hours by aeroplane on England or on Europe for Champions League, wherever, imagine us that come from Parepare to Makassar, Makassar to Bali, Bali to Hanoi, Hanoi to Jakarta, Jakarta to Georgia, and make the travel by bus. What is this, man? You don't have respect for the teams. Sometimes you have 3 weeks, no game. And sometimes you want to put games less than 72 hours. The players are not machines. The players are not robots. We need respect. Respect PSM Makassar. Dan banyak pemain cedera di tim kita, banyak pemain kelelahan. Saya saja yang tidak main kelelahan. Bayangkan pemain. Dan saya tidak mengerti betul kenapa mereka tidak mengizinkan perubahan jadwal tersebut kepada kita. Umpamakan kita kalah besok dengan skor besar 5-6-0 atau terlalu besar perbedaan daripada PSS Sleman terlihat terhadap PSM Makassar. Mereka akan bicara di luar sana bahwa PSM Makassar menjual pertandingan tersebut untuk membantu PSS Sleman. Jadi saya kira siapapun yang bertanggung jawab untuk memberikan keputusan ini, saya kira mereka tidak mengerti sepak bola sama sekali. Bayangkan jika Pep Guardiola komplain terhadap timnya yang mungkin dia harus melakukan perjalanan 1-2 jam ekstra. Bayangkan dengan kita yang harus melakukan perjalanan dari Parepare ke Bali, lalu ke Hanoi, ke Jakarta, Yogyakarta. Bayangkan kita yang harus melakukan ini. Dan kita harus melakukan pertandingan ini kurang dari 72 jam dari pertandingan terakhir kita. Jadi pemain bukan robot dan saya kira tidak ada respect yang ditunjukkan terhadap PSM Makassar. Tolong respect kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk semuanya. Tentunya tidak ada prepare yang lebih, tapi tidak ada prepare banyak, Mas. Tentunya sedikit sekali jadwal padat, terus ya ada istirahat. Yes, we have Hilman is injured, Arfan is injured, Zaki Azraf is injured. We have also here players with us that just maybe tomorrow morning we can know if they can play or not. And this is our situation on this moment. Unfortunately, I think it's not good for the football that Indonesia Federation make this. It's not good. It's big risk that tomorrow, if we put some players that play to play last match, that get big injured, and if we not show intensity and aggressive tomorrow, the other team's gonna say that we sell the game to PSS Sleman, and this is the Indonesia rules and organization that we have, because sometimes we have 3 weeks and no games. And sometimes they not protect us. PSM Makassar on this moment is the team last years that give more points
of international matches. And we have playing a semi-final. Vietnam team postponed the games to prepare this match. We are winning 1-0 against one strong team. And our federation not allowed that we can prepare the game. This is unbelievable. I ask to myself, what is the target of them? This is develop the football? I don't understand what about this develop with these decisions. I want to understand, but nobody reply. So please respect PSM Makassar. So tomorrow, we're going to try to do our best with the players that are available to play. And just tomorrow morning, we're going to know who can play or not play. Beberapa pemain cedera yaitu Hilman, Arfan, Zaki, dan juga ada pemain yang ada dalam tim sekarang. Hanya besok pagi kita baru ketahui apakah mereka bisa. Ananda dan Nanda yang cedera dari sebelumnya, dan ada beberapa pemain yang ada dalam tim sekarang yang kita baru tahu besok pagi mereka bisa kita mainkan atau kita bisa gunakan dalam pertandingan besok. Inilah situasi kita sekarang. Saya kira hal-hal seperti ini tidak bagus untuk sepak bola Indonesia, dan saya kira juga ada besar sekali resiko jika kita tetap memaksakan pemain-pemain yang main di pertandingan sebelumnya melawan Vietnam untuk paksakan main di pertandingan besok dalam hal cedera. Dan jika kita tidak menunjukkan intensitas di pertandingan besok dan terlalu kelihatan perbedaan di dalam pertandingan, mereka di luar sana akan bilang bahwa PSM Makassar menjual pertandingan mereka kepada PSS Sleman. Dan kadang-kadang kita sebelumnya kita punya 3 minggu tanpa pertandingan. Kita meminta perubahan jadwal untuk mengakomodir kita di pertandingan ini. PSM Makassar berada di semifinal dan kita punya keunggulan 1-0. Kita mengajukan perubahan tersebut namun tidak diberikan. Sedangkan pertandingan dari tim Vietnam di sana ditunda hanya untuk pertandingan semifinal yang kemarin. Dan saya kira saya harus bertanya, apa target dari sepak bola Indonesia di sini? Apakah untuk development, pengembangan? Saya tidak lihat pengembangan. Saya coba untuk memahami situasi ini, tapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Pressure for us. Pressure is to catch the aeroplane 5 o'clock morning. This is pressure and arrive 11:30 to the hotel. This is the pressure. If I know who's say no to delay the games, I put pressure on the guy because he not deserve to have a job, because he not respect. Why not make the same travel with us? How you want to represent Indonesia football away with these conditions? Vietnam people laughing when they discover this. Why we make the travel to go there? For the people make funny for us? I don't understand. About your question about Sleman. Sleman have good players, in my opinion, have fantastic environment here. The supporters are fantastic. It's good environment here, I remember from the last seasons. But we are playing a football game, and PSM Makassar going to try to do the best. It's not going to be the best conditions for tomorrow that we want to have, but we love the game, and we're going to try to do our best. So what I can say to you is, if something happened bad tomorrow for our side, if the other teams think that we sell the game to Sleman or something like this, go to ask for the people that not allowed to change our schedule, because we have problems to go to Vietnam and to return to Vietnam, because football team need to recover. We not recover. Need to preparation. We don't have preparation. So tomorrow, PSS Sleman play at home with the supporters. I know that they need points, but also we need points. We lose against Bali at home. We lose away and lose the opportunity to put for the first time on the history a club from Indonesia on Asian competition on the final, and this is the
the things that federation make, not allowed to give the best conditions. So I hope Vietnam team for sure say terima kasih to them because help a lot. But we hope that tomorrow we can make a good game, and this is what I want. Our players that are available to play tomorrow that can make a good game. Kita berbicara pressure itu adalah harus bangun pagi-pagi, coba untuk ada di penerbangan atau terbang jam 5 pagi dan tiba tengah malam di hotel, seperti yang kami lakukan sebelumnya. Kalau saya tahu siapa yang memberikan keputusan bahwa kita tidak diberikan, saya akan memberikan pressure kepada orang-orang tersebut. Dan bagaimana kita bisa meningkatkan sepak bola Indonesia. Dan pada saat saya membicarakan hal ini dengan orang-orang di Vietnam sana, mereka tertawa terhadap hal ini. Mereka tertawa dan mereka menertawakan perlakuan tersebut. Dan saya tahu besok kita akan melawan Sleman. Mereka adalah tim yang bagus dan juga memiliki atmosfer yang bagus di stadion. Saya ingat musim lalu pada saat saya datang ke sini, dan kita akan coba memberikan yang terbaik. Memang dalam kondisi kita sekarang ini belum yang terbaik, namun kita cinta terhadap game ini, oke? Pertandingan ini, pekerjaan kita akan coba memberikan yang terbaik. Dan kita punya masalah seperti yang saya sampaikan tadi. Kita tidak punya waktu untuk memulihkan diri, tidak punya waktu untuk preparation, untuk persiapan. Dan besok kita akan melawan Sleman, dan kita juga kalah di pertandingan kita karena kita juga butuh poin saat ini, karena kita kalah di pertandingan kita melawan Bali dan juga melawan tim Vietnam, yang mana ini sangat mengganggu pikiran saya karena ini kesempatan kita untuk melaju ke final di kompetisi internasional. Dan saya kira ini adalah salah satu yang pertama dalam beberapa tahun belakangan ini. Dan saya berharap kita bisa memberikan performa bagus pertandingan besok.